بسم الله الرحمن الرحيم. درس كابان دناي اجي غابون درس جينا بون اندر كاسو سبحات هيدن سنغدرول كابان دي جوي اجيبي هلا تومبو ne o darsu men do juuta seeda yon mo juutude seeda fi o yewtere men jogondir kalma ko men be maki wa ana min adhkuru laka mida jantanoma asiya atiji mimma dhakara Allah immorde konko Allah on janti fi kitabihi kader deftere makko ko wonata jawaban jababuye li kalamin wonande kongu haalaji ihtajja bihi ko hujjinori ko dallinori al mushrikuna sirkaɓe ɓen fi zamanina e zamanu meɗen alayna e hoore me'en fana ɓuulu hiɗen wi'a jawabu jababuye ahalil batili jababuye yimɓe mere ɓen min toriɓoyni ko immorde e ɗata ɗiɗi laawol aranolngol mujmalin koko mooɓidira koko résima laawol ɗimmolngol wa mufassalin e ko fensita ko détaillat amma al mujmalu amma ko mooɓidira kon fa huwa al amru al azimu ɗum ko hunde mawnude wal fa'idatu al kabiratu e nafoore mawnude liman aqalaha wonande on haqqilɗo ɗum ha o faami wa dhalika ɗum noon on jawabu mujmalu ɗon qawluhu ta'ala ko konngol allahu towɗo on huwa alladi ko allah woni on anzala alayka jippinɗo e dow maɗa alkitaba deftere min huno e mayre ayatun ayeje muhkamatun ɓanguɗe hunna ko ɗen woni ummul kitabi nene deftere nden wa ukharu goɗɗe goo kanno toon mutasabihatun ko nanduɗe ɗen ɗon ɗe ɓanga fa amma alladina amma ɓen fi qulubihim ɓe woni e ɓerɗe mum zeyhum oñaare fa yattabi'una kamɓe hiɓe jokka ma tasabaha konko nandi mindu e mayre ibtigaa al fitnati ɗaɓɓugol fitna wa ibtigaa ta'wilihi e ɗaɓɓugol firo mum harle andata firo mum si wona allah wa qala wa qad gomɗi sahha silli an rasulillahi ƴettude nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallama annahu no kanko nelaɗo qaala ɓe maaki ida ra'aytum si on yii alladina ɓen yattabi'una jokkayɓe ma tasabaha minhu konko nandi e mayre fa ulaika alladina ko ɓen woni ɓen samma llahu ɓe allah haali fimum ɗo ko ɓenni si on yii jokkayɓe ɓen nanduɗe ɓen ko ɓen fahadaruhum rempe e maɓɓe misalu dhalika misal ɗum ida qala laka si wi'anima ba'dul mushrikina yoga sirkayɓe ɓen ala watteyila inna awliya allahi no waliyaɓe allah ɓen la khawfun alayhim kullul ala e dow maɓɓe wala hum yahzanuna wona kamɓe woni ko sunoto wa inna shafa'ata no tefoore nden haɓɓum ko goonga goɗɗo wata yiide allah tefoore ala lahara wa innal anbiya no annabaɓe lahum noorene ɓe jaahu indallahi ka allah ɓen no mari jaahu fo mi ɗaɓɓira ɓe jaahu on aw zakara ma o janto kañum sirko on o janto kalaman konngol linnabi wonande annabajo on sallallah sallama yastadillu bihi kañum sirkuɗo on o dallinora ɗum ala shay'in e hoore hunde min batilihim immorde merinteji maɓɓe sirkuji maɓɓe wa anta an hara an ola an wonɗo yewtude e kañum sirko on hara an la tafhama hara faama ma'ana al-kalam ma'ana ngol konngol alladi ngol konngol zakarahu ngol o janti o adda ɗon ma'ana konguɗi hara an a faamali ma'ana ngol konngol ngol o janti hara ma'ana maggol feeña o adda jiɓayiji ayiji jiɓɗuɗen o adda ɗen hara feeña ma konguɗi jiɓuɗi ɗin o adda ɗin hara feeña jababu on hara yani hara ma'ana kañum konngol ngol feeña joni fajawibuhu jaborobo mi gawli ka konngol maɗa inna allaha no allah zakara o jantide few e alqur'ana anna alladina no ɓen fi qulubin woni ɓerɗe mum zeykum oñaare yatrukuna eɓe acca almuhkam hiɓe acca ayaji ɓanguɗe ɗen goy
ويتبعون بجك المتشابه ناندو دي وما ذكرته on se karma ko membe maki jantama damo kadi jaabo da kan sirko on kadi wa ma dhakartuhu laka konko mi jantani ma bawto min immorde annallah alla dhakara o jantike annal mushrikin shirka den yubiruna hide irti birrububiyyati de irti jeyangal wa anna kufrahum no heferaku mabbe gu wona ka jeyal ko hondon sabu heferaku mabbe gu bi ta'alluqihim ko sabu yoytagol berde mabbe den alal malaikati hawar malaika ben wal anbiya annaba ben wal awliya weldi ben ma qawlihim wonde kongudi mabbe haula shifauna indallahi be inna ko bite fantamen ka Allah joni hada ko wowla do wonde sirkaybe ben ko be heferdi ko sabu yengigol mabbe malaika ben amru muhkam ko hunde bangude ni bayinu feeni dum la yaqdiru ahadun hay e goto hatta naka an yughayyira ma'nahu nde o waylata ma'namu ala wawdo wa ma dhakarta li ko jantande alan do ayyuhal mushriku yashirku ko ay shirko min alquran immorde alquran aw kalamin nabi ma kongol annabaje sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'nahu min anda ma'namu mi anda ko wala kon do walakin koni mi anda dum kono non min aɗo taw miɗa taƴi cela veut dire miɗa hooli miɗa waɗi sir anna allah no allah laatanaqadu o wowlata ko firtodiri allah wowlata ko firtodiri o wowlata goɗɗum ɗa o wola goɗɗarna gotum wa anna kalama annabi no konngol annabajo on sallallahu alih w sallam la yukhalif konngol nelaɗo lundata ko kalama allah konngol allah ngol miɗa hooli ɗum karama komin maaki wa hadha dum do jawabun ko jababu sadidun keldudo na sattudo nun do ko jababu moddido ni o do na sattudo filete walakin kun la yafhamuhu famata dum do illa man waffaqahu Allah siwana umma Allah hawrindiri siwana Allah hawrindini e famu ko la ta famude fala tastahin bihi wa tahayfin dum do nani fa innahu nakoli kama qala ta'ala won Allah to do daliri non wa ma yulqaha fottata dum illa alladhina siwana ben sabaru munnibe wa ma yulqaha fottata dum illa du haddin siwana jomirabe jebal azimi mawngal haray darsu men on do wobbi mobya yilto den daren si en waawa hebude yoga ena foreji e der o do darsu na fi o wobbi ko no wobbini mo ko fiyo yewtere men jogodir si tawi o woɓɓira ni yewtere nden wawata jogodirde ko ɗum waɗi jerdu en ni haray karma ko ɓe maaki mouhammadou bun salih mouhammadou bun abdoul wahhab ɓe maaki rahimahullah ɓe maaki wa ana no min adkuru laka mbiɗa jantanoma asya piiji mimma dakara llahu konko allah on janti fi kitabihi ka deftere makko ko wonata jawaban jababuji kalami wonande kongude ihtajja ɗiɗi ko hujjinori al mushrikun sirkaɓe ɓen fi zamanina e zamani men alana e hoore men mo wallifiɗo on ɓe maaka qawlul muallif رحمه الله مستدلا على أن الرجل الموحد ستكون له حجة أبلغ وأبين من حجة غير الموحد مهما بلغ من الفصاحة والبيان كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أي لا يأتونك بمثل يجادلونك به ويلبسون الحق بالباطل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولهذا تجد في القرآن كثيرا ما يجيب الله تعالى عن أسئلة هؤلاء المشركين وغيرهم ليبين عز وجل للناس الحق وسيكون الحق بينا لكل أحد أودو نقول كم مي يوتيدوكو كرمكو من محمد بن صالح العثيمين ɓe maaki konngol wallifiiɗon ɓe maaki ɓe dallino e hoore wonde oɗo gorko wowtinɗinɗo laatantomo hujja
laatan tomo hujja ɓurɗo yottade ɓurɗo ɓangude ndi hujja mo wona wowtindinɗo mone wo noone no hujja kañum on mo wowtindina noone wo noon no o yettori immorde e laaɓugol en ɓe ɓangal ndiye wono Allah daawir noon o wawimo jantuɗen ɗo wonde ɓe addantano misal si wona min addante gonko ɓuuri moƴƴude kadi e jababuye ɓa ko ɗum fan tafsiran on ɗo ay ɓe addantama mere misal koɓe wenjirayma e muɗum ɓe gillodira hakkude gonga e fenade si wona min addante gonga ɓuuri laɓede kadi e jababuye ko ɗum waɗi a tawake alqur'an no heewi ko Allah jaboto lamɓe ɓeɗo silkayɓe e ko hina kamɓe fiyo Allah ɓangi gonga kan kala ko ɓangude wonande kala goto ko wontunno ɗo hunde e duwane watne lila e muɗum wonde hanana neɗɗo nde o natata e wenjudugol e goɗɗo si wona ɓawde o andi hujja makko kanko wenjo on tawa o anda hujja o mo woni wenjudude e muɗum kadi ko ɗum o wawa jabade na ɗum o wawata jabade haray enen en wawa tawigol en détaillé ko karma ko min ɓe naati kon ɗo fof si wona ɗum darsi on juutira en ɓuuri ka e ɓuuren ɗon karma ko min ɓe naati fana ɓuuri hiɗen wiya ɗum ka o karma ko gomon faandi joni ko Mouhammadou bun Abdoul Wahhab ɗum Mouhammadou bun Abdoul Wahhab ɓe naati fana ɓuuri ɗen wiya jababu ahli batin ɓe meera ɗen min tori ɗeni ko ɓeɗɗata ɗiɗi mujmalum koko moɓodiri moɓodiri wamo fassano eko fensita amma al mujmal amma ko moɓodira kono fa huwa al amru al azim ɗum ko hunde mawnude wal fa'idatul kabirate nafoore mawnude liman aqalaha wonande on faamuɗo ɗum ko faandi aqala ɗo ko ta'aqqala yaqilu taqilan ko haqqila gollira haqqille ɗen ha faama ko ɗum faandi liman aqalaha wonande on haqqila ɗum wa dhalika ɗum qawlullahi ta'ala kon walatoɗo on huwa alladi ko Allah woni on anzala jikkindo alayka e dowma alkitaba deftere min huna e mayre ayatum ayde muhkamatum ɓanguɗe ñawoje majje on no ɓangi pos hunde yondira timminta si wona e hoore hunde wotere hunna ko ɗen ɗo woni ummul kitabe nene deftere nde wa ukharu goɗɗe goo kamɓe toon ayaji goo kamɓe toon mutashabihatum ko nanduɗe ɓe tawatare ɗe rondo manaji ɗum fa amma alladina amma ɓen fi qulubihim goni e ɓerɗe mum zayhum o ñaare fa yattabi'una ma tashabaha minhu hiɓe jokka ko nandi kon e mayre ibtigaa al fitnati ɗaɓɓugol tum fitna probléme wabtigaa ta'wilihi e ɗaɓɓugol firo mum wama ya'lam ta'wilahu illa Allah harle andata firo muɗum si wona Allah subhanahu wa ta'ala karma ko men hiɓe ɓangina ɗo يبين رحمه الله تعالى أنه سيجيب على هذه الشبهات بجوابين أحدهما مجمل عام صالح لكل شبهة هذا بانجنا دو كلام كنا بانجنا دو وند بجابته هور إيجيبا يجدو نوني إجابة بيجدي goɗɗum e mum ko mujmalu bi mana ko moɓidiri ano mofta kala jiɓa yi ko heferaɓe gaddi kan sirkayɓe ɓen jaabaɓe ɗimmon ɗum mufassalum ko fensita wa hakada yambagi li ahli lilm fi babi munadarat walmujadalat an ya'tu bijawabin mujmalin hatta yasmula ma yahtamilu an yuridahu almulabbisuna المشبهون ويأتي بجواب مفصل لكل مسألة يعينها قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فذكر في الجواب المجمل رحمه الله أن هؤلاء يتبعون المتصابح هم الذين في قلوبهم زيغ كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعوا ما تشابهون إلى آخر آية ولهذا تجد أهل الزيغ والعياذ بالله يأتون بالآيات المتشابهات ليلبسوا بها على باطلهم فيقولون مثلا قال الله تعالى كذا وكذا في موضع آخر فكيف يكون وهذا مثل ما يحصل لنا ما يحصل لنافي بن ما حصل لنافي بن الأزرق
مع ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته التي ذكرها السيوطي في الإتقان، وربما يكون غيره ذكرها وهي مفيدة. إذا سين فامي سيدة كساني يوتدو بماكي أما كفين ستاكم كوني ونكو هامري إمونو كفين ستاكم كوني ونكو هامري ونند يوم رابع جاندا بينك دامبوغال ونند ɓen wonɓe dartade yimɓe wonɓe wenjilo ɗen e wonaɓe wenjilede ɗen. si o wowli haala adda jaabaɓi moɓiɗirowo kala ko o wowli wonta kon fof ɓaawa ɗum ɗo noon kadi adda noon détaillanamo noon kadi adda kala point mo addi détailliramo gotum sifa wono karam ko meɗen Alhuseyni Ba ɓe wonɓe Sénégal noɓe jaabori oɗo siyajo gonga noɓe makirno o siyajo mo telmile emi anda o wiiɗo ko o sunnayankoje mo honto kadi ɓe addi jaababuye yonuɗi ko noon woni ko haniri. donc haray ɓeɗo Allah ɓangini ka alqur'ana wonde ɗo ɓeɗo yimɓe ɓe tawata harano e ɓerɗe maɓɓe o ñaare ko jiɓayiji aaji jiɓayiji ɗen ɓe jokkata ɓe acca ɗon aaji ɓanguɗe ɗen wonon ɓe gandi goɗɗo goo e Ibn Abbas o arno o landi Ibn Abbas landal ene ko fi won ɗum e aaji Allah no yowi a qur'ana on ko mutasaabi ko hunde kaari Allah wiɗa ko kammo tagi o wiɗa ko jemma o tagi o wiɗa ko ɓe fankay ɗa ɓe wowlata ɗa hayɓe sonka kono ɗum woniri. Ibn Abbas jaabimo ko ha ko yeɓɓi karma komi maaki o o Suyuti no janti ɗum ka deftere wiyete Itqan wono wawan harna kanko tum janti si en daari yiye ɗum toon hay o wiyeteɗo kadi safa tafasir kan no janti oɗon on ɗon hadis e on ɗon afar ka deftere makko takko oɗo aya o takko oɗo aya simol Al Imran so en daari toon kada yiye alhamdulillah sawaba. donc haray karma komi maaki wagari gon bi sahha selli ar rasulillah itnelaɗo Allah on sallallahu alaihi wa sallam annahu qala nelaɗo maaki ida ra'aytum si on yi alladina ɓen yattabi'una ma tasaba minhu si on yi jokkuɓe ɓen nanduɓe ɓe jiɓayji ɗen ɗum kamɓe ɓe addata fa ulaika alladina samma llahu ko ɓe woni ɓe Allah haali fimo faadaru renta e maɓɓe. si o yi ɗen renteɓe nani ɓen ko renteteɗe e mum noon ɓen ɗon ɓen ko renteteɗe men oɗo hadis ko fillimo ko Bukhari Muslim mo selli key elaɗo maaki si en yi jokkuɗo jiɓayje ɗen tun kanko ɓen tun o wonna ɓutude kanko ko honno Allah haaliri fi wonde kaari ɓen tun woni o woni e jokkude ko honno Allah wir leydi ndin ko mahadan ko honno wi leydi ndin kay yiilade ɗum ko honno woniri o wi leydi ndin ko ndi yiila suga ɗen ayde so yi ɗen Allah daali ye rente ɗen. misal dalika karama ko men no addana misal ɓe maati ida qala ka ba'd mushrikina si aninoɓe sirkaɓe ɓen ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanuna Allah daali waliyaɓe Allah ɓen kulol ala e dow maɓɓe ɓe wonani koɓe sunotoɓe lahara wa anna shafata haqqun ɓe foore men ko gonga wa anna al anbiya lahum jahum inda allahi annabaɓe no mari jahu ka Allah aw dakara ma o janto kalaman konngol linnabi o men annabajo sallallahu alih w sallam ma o adda hadiseje yastadillu bihi ala shay'in min batilihim simo dallinora ɗum e hoore hunde immodde e merenteji maɓɓe woni yimɓe bidiya. sa wii joni misal mi addana misal ka faama sa wii joni yimɓe bidiyankoɓe moɓodireɓe ɓen ɓe senda alqur'anare nden ɓe janga nde ɓe tippa ɗon ɓe ñaama sadaka janganende alqur'ana ɗo sa yeyte ɓe moƴƴa ɓe addanama hadiseje nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallama majtama qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitaballahi
ويتدارسونه عليهم إلا نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وحفتهم الملائكة وغسلهم حديث محمد بهذا حديث kono hadisi tigi wonen hujja e hoore makko no karma ko min yeetude noon ɓaawo hadisi mo ɓe addata ɗon ko on tigi wonta hujja e hoore maɓɓe jento nelaaɗo majjitama mooɓondiraaɗi ɗo mo yimɓe fii baytin e nder suudu kono min buyutillahi wi'a ka ko e salon goɗɗo gasi ɓe waawi min yaha ka juulirde kono Allah wi yatuluuna kitaballah hiɓe jannga deftere annde nde nan Allah nelaaɗo maaki afa yettima kitaballah nelaaɗo maaki wayatadarasunahu baynahum est ce que ɓeeɗo janninira nde woni ka komo ɓe jooɗo jannganɗo hoore mum ɗon wayatadarasunahu baynahum est ce que ɓe janninira nde woni nelaaɗo ko faandi kon ɗo ko janngugol alqur'ana jannidira ɗo ɓe faandi ɗo wonaa janngangol alqur'ana ko kala ko wowlaa kon ka alqur'ana kanilaaɗo maati ɗum fof man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun walla hasana asru amsaliha ɓe maakaani man quri alahu aya ɓe maakii ɗum ɓe maakuno kala jannganaaɗo aya min kitabillahi o mari fere ko ɓe maaki ko kala jannguɗo ko man qara'a ngati ellala jooni yo ɓe het addanti ko honto ɓa ferniraaɗo ɓurani ala ɓurani no woodi ko fewndo honto mooɓondira ɓe sendi alqur'ane honto e suudu honndu e juulirde honde qur'an senda jonna net aboubacar hendo juju ousmane hendo juju umar aboubacar o juju umar juju ousmane juju aliyo juju abi hurayra juju kaari juju gooto ma hisiɓe ɓe jooɗo ɓe jannga non hade qur'an har ɓe windaka ngono gasi ɓe wonji ka honno nelaaɗo kon to awa an janngu ko hunjiɗa kon ɗa awa an kadi jannga ɓe tikki qur'an o waɗi ko waɗaali nelaaɗo ɓe wi'ay e no moƴƴi ara ɓe waɗaali kamɓe waɗata almuhimmu haray e ɓe waawi addude ɗiga ɗen ayde jiɓayiije ɓe jiiɓidira haqqille ma ɗen jooni noon si o addii jantanagol ma suga ɗen hadiseeje tawa an a faanama hadiseeje goo koyna ɗum ɗe maana mum feeña haray o wi'i aw dakara ma o janto kalaman konngol linnabi wonande annabajo on sallllahu alih wa sallam yastadillu bihi o dallinara ɗum ala sey e hoore hunde min batili immode mere makko o wa anta hara an la tafham a faama maana al kalamu alladi dakarahu maana ngol konngol ngol janti jooni fajawibihu bi kawlika jaaboroma konngol ma inna allah dakara allah jantite fi kitabe deftere makko anna alladina no ɓen fi qulubi goɗɓe ɗune ɓerɗe mum zeyhum o ñaade yattabi'una ɓe jokka yatrukuna ɓe acca al muhkamu ko ɓangi kon wa yattabi'una am to saabi am ko muhkamu on accuɗa jokkuɗa mo saabi on ɗo wa ma dakartuhu laka jantanoɗamo kadi konko mi jantanima anna min anna allah tatuɗo dakara o jantiki anal musrikin sirkari ɓen yuqiruna bi rububiyyat heɓe ƴilti jeyal allah ngal wa anna kufrahum no heferaka maɓɓe mum bi ta'alluqihim ko sabu wengagol maɓɓe alal malaikati wal anbiya wal awliya ma gawlete konngoni maɓɓe haula subhana indallah ko ɗum hada amre muhkam ɗum ɗo ko hunde ɓangude bayi ɗum ko ɓangu ɗum la yaqdiru ala ahadun an yughayira ma'nahu hay goto ata wadde mana muɗum ko hunde ɗum ɗo ko ɓangu muhkam donc wa ma dakarta li koko jantande alan ayyu al musriku ya sirko min alquran immode alquran aw kalami nabina ko ngana sallallahu alaihi wasallam la arfu ma'na min anda ma'na mo walakin kun agta mi dawli anna kalam allah no hakkongol allah gol la tanagadu kongol allah mo fitomlinta wa anna kalam nabi sallallahu alaihi wasallam kongol annabayo la yukhalifu kalam allah linta ko kongol allah gol wa hadha jawabun jayyidun sadidun
loko kongo ko jaababu e kemɗi ɗum moƴƴi ɗum walakin kun la amu famata ɗum illa siwona man waffaqahu llahu ommo allah on hawrindini e mum fala tastahin bihi wota haytin ɗum fayno ɗum kama galtano allah galir noon wama yulaqaha illa alladina sabaru fottata ɗum siwona ɓe muññiɓe wama yulaqaha fottata ɗum illa du haddin siwona jomiraɓe jeɓal adi mawnuga yola hawde sababu haray ɗo e no woodi piiji boyi ko détaillé ɗo fiyo faama kono faama mon min hew kalata e waɗiɗo fof yo Allah hawde sababu ɗo mum darade wallahu alam